पाक्षदे युमफम ओइबमर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे पुलिस दगी नांथोक्तुना चेनखिबा फादोक अमा एसपी की ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा सोंगचिलकपदगी फारे ताबदा नोकनिंगबा अमदि यामना तांगना थोकपा थौदोक अमा ओइना ngasi जेलदा लेरिबा मियोय अमा जेनिम्स दा लायिंगना पुरकपदा पुलिस की माखुदगी नांथोक्तुना चेनखरगा इम्फाल ईस्ट की एसपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा सोंगचिलबदगी पुलिसना फाखरे थौदोक असि ngasi अयुक पुंग अमरोन ताबा मतमदा थोखिबनी पेसना फंगबा पाउगी मतुंग इना पुलिस दगी नांथोकना होनारंबा मियोय अदुगी ममिंग निंगथौ खोंगजम गांधाराज मैदै सही कुनगा मथोय अपोपगी मिंग एंड रोमेस कवी महकुंबी खुगा वांगमदगिनी गाड़ी हुरान बग मरी लेनब केस अमदगी पुलिस ना फादुना जुडिशियल कस्टडी दा रिमांड लौथरगा सजीवा जेल दा थमखिबा मियोयने मांगसी अयु पुंग तरागा मथोयरुम ताबा मतमदा मांगना लैरिबा सजीवा जेल की कागी मनुंगदा मसा मथनता थौरी यानदुना सीजना होनरंबा थेंगरपदगी खुदक लौथरगा जेनिम्स दा पुखलक्तुना लायंखिबने लायंग लोरबा मतुंग मांगना मपान थोके हदुना हॉस्पिटल असिगी टॉयलेट दा संखरगा थोरकपदा मांगवांगाक सेलेबा पुलिस पर्सन अदु इंथोरमलगा नाथोक्तुना जेनिम्स के मोक लैबा माइखैरोमदा चेनखिबने मदुरगी मागी खोंगुल लीदुना कोइथी थीनरबा मतुंगदा मांगना जेनिम्स का हेक ताइनना लैबा इम्फाल ईस्ट की एसपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स मनुंगदा सेंसिलगा कॉम्प्लेक्स मनुंगदा हौबा उपंबी अमदा खाखलगा लोतुना लैरंबदगी फागे थौदोक असigi पावहि फंगबगा पावमिसिंगसु थौदोक थौफमदा संगसेनखि अदुबो मरफम अदुदा हानदगी लैरंबा पुलिसना थौदोक अदुगी फोटो अमदी वीडियोना चिंगबा काफा थेंगे अदुमनमक ओस्तांदगी नांथोक्तुना चेनख्रबा मी अदुबा मकोक थोंबा पुलिस पर्सन जावना यामलबा पुलिसना अमुकना फादुना फोथोरकलगा पुलिस की गाड़ी दा हापसिलगा पुखिबा अदुदी उबा फंगे मणिपुर लंगा की स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड लाउथोकपदा सनालाइबाग पाउसिन अनोवा पुवारी अमा सेमख्रे स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड निपान की मनुंगदा सनालाइबाग पाउसिन तरेट फंगले अहनबदा एन हेमंत कुमार वेस्ट एडिटर अवार्ड टी बिस्वाजित पार्लियामेंटरी रिपोर्टिंग रवि तकिलंबम वुमेन एंड चिल्ड्रन एम खागेम्बा रूरल रिपोर्टिंग एम खागेम्बा हेल्थ एंड हाइजीन माइबम केनेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरेसुबदा रॉबिन्सन वहेंबम आर्ट एंड कल्चर मणिपुर लेंगा की डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट सही खुदिंगी पीबा स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड निपान की मनुंगदा मणिपुर की पुवारीदा इहानहानबो ओइना सानालेबा पाउसे की पाउमिसिंगना अवार्ड तरे फंगली आना DIPR की डायरेक्टर हाइसनाम बालकृष्ण पाउमिसिंग की ममांगदा लाउथोखरे मना असि लागलिबा नवेम्बर 10 तरुक्ता पांगथोकदरबा नेशनल प्रेस डे की थौरमदा खुसिनरगने पाउसेसना फंगलगदब अवार्ड सिंग अदुदी नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनिटी हार्मोनी के मरी लेनना अखनबा एडिटोरियल इखिबगीदमक ख्वादिगी फबा एडिटर की मना पाउसे असिगी एडिटर निंगोंबम हेमंत कुमार पार्लियामेंटरी रिपोर्टिंग द तावरेम बिस्वाजित रिपोर्टिंग ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन द रवि तखेलंबम रूरल रिपोर्टिंग अमसुंग हेल्थ एंड हाइजीन रिपोर्टिंग द मोइरांगथेम खागेम्बा मिटाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी द माइबम केनेडी अमसुंग आर्ट एंड कल्चर रिपोर्टिंग द रॉबिन्सन वहेंगबमने स्पोर्ट रिपोर्टिंग की ओइना हुयल लनपाउ पाउजे की सब एडिटर जोयचान फंगलगने नकलमरोम द एसडी डिमांड मिटाई की सी बचंगबगे वफमनी खेमजान मिटाई वो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलनगदबनी आना SDDCM संगचिलिबा डिमांड असी यामना मरम चाय डिमांड असी मिसिंग यामजरब मिटाई सिंगिदी सीबा अमसुंग चंगबगे वफमनी आना मणिपुर लेंगा की महूत मिनिस्टर युनाम खेमचान फोंदोखरे अवाफम मसिंग असी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर की थौमी सिनरु सिंगदोना डिमांड असी बसगतपा तोगान तोगान बलुप सिंगी थौमी सिंगा लोइना मिनिस्टर की युमदा थोमजितना मेमोरेंडम पिसिनबगी थौरम अमदा फोंदोखिबने SDDCM की थौमी सिंग अदु असी युपुंग मपन मखारम ताबा मतमदा मिनिस्टर की युमदा प्ले कार्ड अमदी बैनर सिंबा क्यामरम सिनदुना थोमजिलगे मतमदुदा मिनिस्टर मसादी मयुमदा लेरमदबदगी यामला खोंजंग लोइसिंग अदुना मिनिस्टर की थोंखालदा फमजिनदुना लाइके मतमदुदा मिनिस्टर मसासु लाकलगनी हना पाउ पिरकपदगी मखाताना मिनिट कुनरोम ngairabutungda minister laktuna khongjang loising aduga wari watai sanabaga loinana मेमोरेंडम अदु SDDCM की जनरल सेक्रेटरी के भोगेंद्र सिन्हा मिनिस्टर द खुसिनागे हिरम मसिक मरी लेना पाउमी सिंह द उवांगांगना मिनिस्टर ना मखादाना हाई मैदै सिंह की शेड्यूल ट्राइब डिमांड तो हाइबसी यामनमक तंगाई फदबा मने इंडिया की यामलाबा मियाम असिगी मरकता पिखरबा फ्रुपसिना मसागी सक्तम ngaksan हिंग हाइबसी अवाबा म ओइरगले मरमसिना फ्रुपसिबो SD की लिस्ट चंदुना कॉन्स्टिट्यूशन की अगलो फागन हाइबसी यामना तंगाई फदबा मने डिमांड से फ्रुपसि की ओनदी सर्वाइवल की क्वेश्चन ओइरबनी मरमसिना महकपु डिमांड असी थमोय सेंगना अमदि मपुंग फाना सावगले मरमसिना महकसु डिमांड असी थमोय सेंगना अमदि मपुंग फाना सावगले जिरीबमदा बांग्लादेशी अमना मणिपुरी निंगुल अनि लौरगा मणिपुरी साधुना लैरे सेंट्रल गवर्नमेंट की मैकेदगी लेबागसिगी मफम क्यादा बांग्लादेश की मियोय के हात लोना थुपना नियम कायना लाइसिलिबसिंग असिगा मरी लेनना
एलाउड इशू तौखिबग लोइनना इलीगल इमिग्रेंट सिंग असigi मथक्ता चप चाबे एक्शन लोखना दबलेबा गसिगे स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगी डीजीपी सिंगदा अकनबा इंस्ट्रक्शन लाइरिंगै सरक्ता बांग्लादेश की सिटागों डिस्ट्रिक्ट की मियोय अमना जेरी वामना मणिपुरी निंगोल अनि लौतना मणिपुरी साधु लेरे मियोय असigi मथक्ता अकनबा एक्शन लोखरपियु हाना से मिनिस्टर दा अइबा सेरोल पिदुना वगतख्रे हारे पावसना हारिबना बांग्लादेश की सिटागों डिस्ट्रिक्ट की मोहम्मद हसन एलाइस हसन लास्कर अपोकबा मोहम्मद हकीम मिया हारिबा मियोय असना मणिपुरी निंगोल अनि लोहोंगदना लौबदना दना सामक मणिपुरी मुस्लिम हाइब यानरब मसागी असेंग ममिंग अमसुंग लाइफम लोतुना जेरिबाम डिस्ट्रिक्ट की मोलारगांव विलेज लेरे अन विलेज असदगी लिली बेगम मपुरोइब लेखिद्रबा टॉम जोदिन कौबा अमन चीफ मिनिस्टर दा वकचेरोल अदु पिसिनखिबदे चीफ मिनिस्टर दा पिसिनखिबा वकचेरोल अदुदा हारिबना बांग्लादेशी मसा मोहम्मद हसन असिना महाकी ममिंग असे मोहम्मद लतीफुर रहमान हाइन ओंथोकपदा नतना महाकी एड्रेस अजि जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की मोलारगांव मुस्लिम विलेज हाइन ओंथोकतना इंग्लिश सिंगनी तरादगी हौना हुजु फावबा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट दा लेरे मसदा नतना इलेक्टोरल वोटर लिस्ट दासु जिरिबाम केंद्र की मनुंग चनबा अहमदाबाद पोक 1 की सेरियल नंबर 72 नंबर ना BPT 00276115 हाइना आइन की वांगमदा लाना रेकॉर्ड तौरे मियोयसी की मथक्ता आइन की वेब चरक लौकनबा ममांग सही लिसिंगनी कुनगा मथोइगे जुन तरागा हुमदोइदा जिरिबाम की DC डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर याउना SP अमदी OC दा अइबा सेरल पिदुना कंप्लेंट तौखरे मियोयसन महाकी अनिसुबा मफुबोक जिरिबाम की मोलारगांव विलेज की मोहम्मद मोनुल हक अपोप लेखिद्रबा इरोर अलीगी जुमता लेरी मसिगी मतंग जिरिबाम DC अमसुंग SP याउना मरी लेनाबसिंगदा कंप्लेंट तौखरबसु पॉजिटिव वेब रेस्पॉन्स अमता लेद्रे मरी लेनाबा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जिरिबाम दसु कंप्लेंट केस अमा फाइल तौखरबसु आजु फावबा वेरिफिकेशन अमता तौदे बांग्लादेश मसा असना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अमदी स्कूल रेटिंग सर्टिफिकेट जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की सिटीजन अम ओइना वोटर कार्ड ID कार्ड अमसुंग आधार कार्ड नचेंबा आइन की वांगमदा सिनरगा लेरे थाउंग असे जिरिबाम की सोनापुर GB के मरी लेनाबा अथॉरिटी सिंगना वैलिड डॉक्यूमेंट जाउतना चथरंबा ओरंबा याय इंग्लिश सिंगनी तरादा मोहम्मद हसन हौजिना सिलचरदा लेखरबा मोहम्मद लतीफुर रहमान की मसारोपी अनोरा बेगम का हनबोइन लोहंग की अदुबो हारिबा नुपी असिदे खाइनादुना लेरी मसिगी मतुंगदा मोहम्मद हसन असना जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की मोहम्मद माइनोक मिया की मसारोपी सोलोकी बेगम असि अनिसुबा नुपी ओइना लोहंग की बने मरमदुना बांग्लादेश मसा असना आइन की वांगमदा जिरिबाम दा लोना चंगलगलगा मणिपुरी निंगोल अनि लौदुना लाइसिलिबा असigi मतंगदा चेनरिबा खुदेमक आइन की ओइबा एक्शन लौखरपियो हाइरे मखा तरकबा अतोपा पाउदा हिमाचल प्रदेश इलेक्शन की मांग ओइना कांग्रेस लुसिंगबा कुनगा तरुक BJP दा यावग्रे थासी की तरह का नेथुइदा पांगथोकदरिबा हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन की मांग ओइना कांग्रेस लुसिंगबा कुनगा तरुक BJP दा यावग्रे हाइरे हिरामसिगा मरी लेना हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने फोंदोकिब्रा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी की हानागी जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल ठाकुर याउना कांग्रेस की परवेबा लुसिंगबा कुनगा तरुक BJP दा यारुखिबा असना मरम ओरगा हंदक पांगथोकदरिबा मिखल असिदा BJP ना चाउना माइ पाक्तुना अमुक हन्ना लेगाक सेम बंगमलगनी हाइबसि मयेक सेंगले इलेक्शन की मतम नमित मरी नि खक्तंग हारबा मतम असिदा कांग्रेस लुसिंगबा कया BJP दा चांगलखिबा असना मरम ओरगा कांग्रेस की मपांगल यामना सोनथले हारे BJP दा यारुखरबा मियो कुंदरुक अदुबा तारामना ओकलदुना चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ना मखातना फोंदोकिबदा अखोय पुना थबक तौमिनादुना हिमाचल प्रदेश दा BJP की ओइबा अनुभव पारी अमा सेम बंगमलगने ngasi janglakliba कांग्रेस की मेंबर सिंग दा हाना लेरंबा BJP की मेंबर सिंग ना हंतना यंगबा तौरोय चमना बमियंग दा अमतोयना थबक तौमिनागने लाइबाक असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बो मियामना नुंगसिबा अमदि हिमाचल प्रदेश दा लेंगा पाइरिबा BJP दा स्टेट असि की मियामना चाउना थाजबा थंबना BJP ना अबोखना पावर पाइबंगम लगने BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा नासो पांगथोकदर हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन दा BJP ने चाउना माइ पाकनी हाना फोंदोकलमखिबा अदु मियाम की थाजबा अदुगी मखा पोनाने हारे स्टेट असिदा कांग्रेस ना सही लिसांग सिना लेंगा पाइजो लाखिबा मतम मदुदा थबक फंगदबगी सांग यामना वांगलंबदा नतना तोंगान तोंगान पर क्राम कया सु थोक्तुना लाखिबनी अदुबो स्टेट असिदा BJP की लेंगा लाखरबा मतुंग नहा कया दा थबक पिबा ngamखिबा लोइना क्राइम रेट की सांग हानागी यंगनरुबदा यामना हंधगरे मरमदुना स्टेट असि की मियामना BJP दा नोंगदोंमगी थाजबगी सांग हेंगलगलिबने पार्टी असिदा मियामना थमलिबा थाजबा केदोंगदा मंगललोय मियाम लेबना पार्टी असि की मपांगल कन लेबा ngamलिबने पार्टी असना स्टेट असना पाइखतकनी हाना लाउथोकी बसको थोरंगी थबक मतम चाना पाइखतुना लागले हंदक पांगथोकदरबा मिखल असिदा BJP ना अपगना पावर पाइरबदि लेबाक असि ख्वाइदगी चौखटपा स्टेट सिंग मनुंगदा हिमाचल प्रदेश सु यावनगने हाइरे ट्राइबल नुपी मसा अमगी मिसीगा मरी लेनाना दरंगी एडिशनल SP CID ना फाजनग्रे असम पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट स्टेट असिगी डेगिया जुलीदा ट्राइबल नुपी मसा अमसी की बगी थौदोक अदुगा मरी लेनाना सस्पेंड लेरिबा
police officer fazinkhre unofficial oiba report amana haire report asigi matungina hauzik suspend leiriba darangi additional superintendent of police Rupam Pukhanbo tha asigi tareta CID na detain tawtano wang pong sa tabaho kibane masagi sa itaragam doi khak tanga ribe tribal nupi masa amasi na thengna khibagi case amada suspend leiriba police officer asi matau tawbada section de haibagi damak mahaki mathakta charge tawkhibaga loidana wang pong sa tabaho kibane CID na mahako detain tawkhibana bet adumakta da mahaki mayumda su recha thaki haire Amarumda Darang District ki manung chanba Dhola Police Station ki manung chanba mafam amada Adivasi nupi macha ama siram kiba adugi postmortem report pikhalakpa matamda aranba Samson Sajinba report thakalaki abgi maranda Mangaldoy Civil Hospital gi Dr. Ahum Sufakre faraba Dr. Ahum adudi Dr. Arun Deka Dr. Anupam Sharma amsung Dr. Azanta Bodo loini haire panbaya badi sahi asigi August thada sahi nauribi dubi macha asi SSB Jawan Krista Kamal Barwagi Dhula da leiba mayumda singnaningai oipa mawngda siram kibani aduba Dhula Police Station gi officer Utpal Borara misi aduba suicide ontok pagloina na Dr. Singh asiga jasin aduna aranba report hagala kibani haire Naga Society asi overground underground animakta izam masing yambana isu singi waroisinda panthali Rio Naga Society asing asidi tongan-tongan ba group sing organization amadi society kaya morom kaitok tuna apan bagi saktam sagat pada chauna khudong chandre overground da laiba sing amasung underground da laiba khudimaksu masa-masagi groupism gi sanabina mang thaduna ngasi phawa laibadagi naga political issue yauna apan ba pandam amagi damak thaba paikhalakpada yamna toina khudong charaba mayuk nai hana Nagaland gi minister Naifi Riona phongdokre Mana ngasi lagudi biles ta miyam putaram no ogla duna toku imom thorong gamari dena haro tayamba phongdo kiba amada wa phamasi phongdo kibane se minister na hai nagasina kanglobasigi political issue gi waroisin prakna na pawa ngangli adobo nagasina class kyamrom thopagi chanabi amasung ainabi ngasi hopa thadoktre naga izam haibasdagi nathai duna laglaga apunba nakagi issue asui gi waroisin prakna na bahonasi loinana Nagaland status chana chinana leminabagi saktam ama puraksi haike Wakha district manung san leiba lakodi kunggang da pangthokpa toku imom celebration ka mari lenina wangang kiwa adun se minister Riona thorom adugi matangda apen ba phongdoke Nagagi miyam na masagi yalong ngai dagi leraklaba ina khulaba culture amasung tradition ngakni hingli ana sumang na thagat ke festival singi lamdamni haina khangnariba Nagaland da matam kharagi manung da tribe kudimak amatoina pansin rakani habagi thajaba lai Matam itu dan naga ki identity malem ki miam da mayek seng na utpa ngamlakani habo wafam se minister asina phongdoke hausin naga body sing amasung India laga ki marakta sadari basis ba amasung negotiation ki sarka sida naga ki puari amasung tomtin noiba matau India laga na recognize tawri bane naga seng na masagi ikai kumna ba amasung ijat ngang na chatka da bani haiki lakudi da mahana lagliba adu ngasi gi aduna ahan ba ni haradna piklaba sukungkang asina miam ki losing ba Officer sing educationist amasung mithoi mihelwa personality ki amrom puthokre ana thagat ba phongdoke madrasa sing ki mairoi sing da science mathematics na sing ba tampiduna officer ohena da bohonari Dharampal Uttar Pradesh ta leiriba madrasa sing da maitam liba nauriba mairoi sing da science mathematics jauna tongan ba subject makhal sing tampiduna Indian Administrative Service IAS amasung provincial service sing ki civil service sing ki examination sing da sarugya hantuna engineer Dr. Nasing ba amadi lengha ki asauba officer sing ohenna ba thawrang tawri madrasa sing asida dharmaga mari lenda pa pauta khakta piduna maulubi puthopagi mahutta asauba officer sing puthopag amna ba prime minister gi vision aduga chana na thawrang asi paikhat pani haina UP lengha ki minorities welfare minister Dharampal sing na phongdokre mangnahai Quran amasung laptop haibasi tongan ba entity warbasu punna chatminagadabani haiba prime minister gi vision adugi matungina Madrasa ki mahiru sing da mathematics, general science, social science, hindi amasung atay makal ki subject sing tambirabadi langa ki asoba officer sing oina puthok pangam gani dharma gi oba pautak amadi lerek sing tambiduna maurubi ohen bagi matakta asoba officer sing puthok na ba prime minister ki pantam makha state lang ana thawrang asi paikhalakpani aina barana sida departmental review meeting a pangthoklaba matung da minister na owafam asi pang mi sing da phangdokhibani State Minister Jogi Adityanath po thagaladuna Minister asin hai Uttar Pradesh ase ngasi di hian phebam pagatlaba Uttar Pradesh ohena Prime Minister gi pautak makha da Minister na thapo pai khalangli UP da lairiba lam Kamrom state asigi wahu warna ain kan lausin da laire hariba lam sing ase school hostel amasung park sing semkana da ba bhaget tawragani han sengdokli
Stelekan asoba sanggol ama saduna amukta san lesing ani dagi lesing mari fawa thamba yanar bathawrang leire hariba asoba sanggol sing asi UP gi assembly constituency kudimakta thamgani haike Rajasthan Ozanufi amada gender sense surgery tawduna nupi dagi nupa onthokpa tawduna mahage satri amaga lohongkre Rajasthan gi Baraputra district ta leibo Ozanufi amana mahage satri amaga gender sense tawduna lohongkre Ozanufi asi physical education gi ozani maming nabira kawi oza asina mahage satri kalpana kawi ama lohongna na bagida magda gender sense tawduna mahage maming phawpa araf kuntal haino hongdokpa laikre Mirasi Bharpur Laiba Government School Amada Physical Education Teacher Oina Laibani Arbe School Asida Kalpana Haribi Satri Asisu Damme Tauto Kasiki Matang da Kalpana na India Today da Fongdo Kibada Matau Karam Nam Haki School Gi Oza Miraga Nungsina Rakibano Habaki Matang da Mahik Sen Fongdo Laduna Mira Haribasi Mahna Tamliba School Aduki Physical Education Gi Ozani Ozanupi Asika Mahaka Nungsina Rakpadagi Sahi Hongi Mamang to Ozanupi Asina Mahak Satri Asibul Hong Bayana Bagi Damak Gender Sense Tauke Loida na mira hariba mamingasi gender sense tawraba matungda arafahin ontoki loida na imong manung ani yanarba matungda makoy ani lohongkibani gender sense tawkiba asigi matangda araf kuntal mira na fongdokibada mahna matam chubada gender sense tawba pamke magi gender sense tawnanaba asigidamakta matam chubada mataw karamna surgery pangthokadagi haina khanke ahanboina English singani taraga mapangi December thada surgery pangthoke Madugi matung da lising ani kun kamathoida apok hana surgery pangtutana gender sense tawtuna mahaki satri kalfanaga ibung manung ani yana duna lohongke Araf miragi matakta mase mari lai mahaki masin manau nufa amata yaude mahna angang oringai da mase mari adu lohongke mag masa magasi matam chupada nupi masa nate nupa masani haina khanjake gender sense tawrabo nufi dagi nufa onthoklaba matungda job paper amasong paper work maming hongdok nanaba khona bada khodong thiba kaya amadi thengnaki ana phongdoke apokpa bidi na haki bada mahaki araf tharaga puna masarafi mangalai madugi manungda araf mirana kwadi iton ton bini magasi piklegi matamda nupa masa maga chamana lei mahaki thabak thorum khodimak nupa masa ga chammanai matam chupada nupa masa singa sanai gender sense tawthokraba matungdadi mahak nufa ama haibado waire arab masana su gender sense tawba aduda masada nugai taba phaude ibang nupi ama su fangle aina harawa fongdoke nakala maromda UP da miro lavi nufi ama igai khumnaba mangan bikre thabak su bachatkiba mapuroibagi manakta chana thaknaba polam sing thiluraga halakbagi lambida miro lavi nufi ama miyoi ani na gang rape chathakre ana police ki maikaidagi fongdoragle Police ki report matungina tawdogasi sahi asigi July taraga tarukta thokiba tawdogni victim nufi asigi laikai gi nufa ani namhak wa fadana puraba matung so farm amada pasindana nupi oibigi kai khumna ba magan bikhibane tawdogasi ki matangda police na case ama register tawtuna thijen bagi thabak sathaba hokre hari amarom da victim nufi asna phangdorakhiba ki matungina mahak bo gang rape tawkiba matam adu damhak masa tha ani makhairom mirolaba matamni tawdogasi ki matangda marilana ba police ta mahna complaint tawge Aduba police officer sing aduna mahagi complaint thawina takidabaga loidana FR file tawkide haire makatarakwa atopa manipurgi pawkharada mama masa khaktana paiduna thamba phawaisu mifatdaba singna mai thadok lamdona tangoi onkre Manipurda mamangai tagi sungdok toktaba thawdok amagi manungsanna kum amagi phaw uduna law yainanaba khawdok laga thamba phawai mai thadok pirambagi paw asi sahi amani gi mamangdagi tanarakle Tawong asi yamna chumdaba laibak masa tadaba gyan watpa anghau afegi mawong saramchat singki manungchan ba thawdok amani haina lawgani hanak sahi ki wanasu phawai mai thadok pirambagi paw taba fangle tabada yamna nuai taba thawdok asi ngarang ahing amasong asigi lona ba ahingda thawan district ki manungchan ba khangapok district hostel gi maning rom thangpa lawbokta lawyai na ba paisindona thawba thamba law sangam amagi phawai sakang dabasna mai tharamle Sakang dabasna mai tharam liba phawai adu khangabok ba wanda leiba mairang them Navachandra sahi yangkai surabana lawpuda lawsal tamlaga uba lawfamdani hairi kanana kari maram gi damak tangoi tana phawai mai tharam libano haina khangbagam dre tungda thawdok thawfamda thawal police ki team changsin duna yangsilaba matungda case ama lawkhatuna thijen bagi thabak sa thakre thawdok adu ki matangda Navachandra gi loina bi binana mamitagi mapi taraduna phongdokhibada Migi dagi lawsal pirga yamna wana law uzabani law khawbadasu minek na ba sel leitabadagi matantana tapna khawjaraga masa singa punna jaina ba paiduna thambani nami tarakwa matam phawwa sangdona lerambani asuk yamna tamthina jaina ba thamba phawai mai thado piramba kari nuai taba leibadagi no mara leibasing cherak pibiu haike
Thaudok adu ba yangsiladuna khangapok Zila Farisat ki member KS Rajmohan na hai lausat lauduna yamna wana laujariba laufamne lau khawraba matung lau yainaba leiringai asida asumna tawbasi thamoi yamna nungaite sana chatkadaba sajat chaliba miyosing asigi mathakda lengana akanba miyang changbiduna cherak pibiu haike lafam adugi asingba mafu laisram munana haikibada district hostel sabada mahaki leijaram balafum ayam balengana lausen gre lemawriba saruk asisu hostel taba lambi semgani haduna lebak thonchinduna leire Legang na pibi kadaba singsu amathausik phawba pibi basu leitre khajiktang lephauri balafam asida wazaraba inau mairang them na basandra amade maki loina bi MP nana ujabani kana kumba kharana phawbai mai thaduna mangan biba ase yamna nungaite legak mapu chief minister N Birana miyang amuktang changbiu haike maragasida paiduna thamba phawbai mai thadok piramlaba lawuda LMG na mateng pangkhre kum amagi chana na bagwana hona raglaba matung law yaina rabagi tanja ngairaga paiduna thamba law sangam amagi phawbai Masakag naba lamyen tuhin basina may tharam padagi pawk maru ama faw law bayadana tumna sakra palaw buda like-minded group LMG na ngasiayu kudaki oiba miyobagi minung sige tiangpang oina lupa lising mga mateng pangre ngasiayu LMG gi secretary sorokhaibam ojinda luchingba lubasigi thaumisin na tiangpang seladu awa batari ba moirang them nabasandragi yumda hakthengna na satuna nabasandragi loinabi moirang them ongbi binada khusinaki Pawai mai tharam bagi thodok adu kham thengna fen daba phongdok laduna moirang them binana mamitagi mapi tana hai makoi gi mungna kum ambagi chana na bagi wan hona raga ujari ba lausang amadu asan bani lau khau bagi sel leitabada gi mahak matantana nomagi khara khawraba matung magi masa singa punna paisilaga thamlaga leba pupun mitta jaina ba thawang tarum badagi lau yaina ba mesin dado lambi da putharaga leire haiduna ngasi yum sagai sun bitta jaina bagi tanjak ngairaga leibane Buksak oigadorba fawa mai thadok piram liba asi kari pen daba leibagino asigamba thawdok asi matungda kanagumba amatada amukana thokdaba oirasano ngasi LMG na awaba taraba matamda lakpiduna angamba selgi mateng pangpiriba asi aduki matik penjai haike ngasi gi LMG gi tengpang khokjat adu dalup asi gi thawmi sing Sobita maibam itin mitai Ramesor elangbam amadi boinauk maibam su sarugya ke Infosys Springboard platform awdobagi MOU sign tawnakre Department of Education is ka Infosys Limited ka Infosys Springboard platform awdopagi Memorandum of Understanding sign tawnagre New Education Policy da yawdba skill education mapung phana implement tawnarbege khongtang amani RSM Minister Nongthomba Pirena phongdogre Chief Minister Secretary da pangthokiba thorom aduda Education Minister TS Basanta Kumar Pasoi Kendragi MLAS Keba Education ki Commissioner S Gyan Prakash Director Education S L Nandakumar Infosys Limited की Senior Vice President Kiran Bala Arholi Corporate Affairs की Head Santos Ananda Thapurisu Sarugya के Memorandum of Understanding Education S की Director L Nandakumar अमसुंग Infosys Limited की Senior Vice President Kiran Bala Arholi Anina Kure Pina के Accidental लाइकाई अमदगी मियोय अहम पुन्ना सीरे Masa khangau draba gari amana thomlambagi thodokda laikai amagi miyoi ahum laikidre hariba thodok asi ngarang nobidang pung 10 minute nifu gani panrom tarakpa matamda Imphal East District Porompat Police Station konba Ukrul Road ki Kurai Thongam laikai mapada thokibane laibak thiraba thodok adu da laikidaba miyoi sing adu laikai adu maktadagi kharibam naw maidai sahi kuntra gani thoi apokwa lemba Kedri mayam suraj sahi kun kataru apokpa laikidaba sana amadi konsam ingosa midai sahi nifu gamanga suraba apokpa ibotombi kawi laikidaba sing adu lambi da khongna chatlingeda masakhang daba gari aduna tungdagi punna thombadagi laikidabani haire Sanjung thakba BJP harba ama phare rimal lauthakre Chief Minister N Birana Facebook amada isasa fataba megi hidak leitabani songkhre da haibo wafam da comment pirakpada number 4 joining laga yongane Saning laga sagani nawa logde sanjung thakba BJP party aina thagalakba miyoi ama phare Salivat ha asigi mangada natai chadaba comment pirakpadagi faraba miyoi adudi Imphal East ki Aingang Police Station ki marung chanba Waidon mamang laikadagi laisram malemngan ba sahi kun gani thoi apokpa heroin ne Hiramasigi matang da Bharatiya Yuva Morcha ki President Barisna Owagadama Aingang Police ta thangalakiba madung Efa ama lokatuna miyoi adugi khongol liraba Matung pagat kibani parava miyoi adu Aingang Police na Imphal East ki Chief Judicial Magistrate ki court ngasi puthopaga loinana Police custody remand pipi nanaba ajabadagi CJM Imphal East na namit nini police custody da thamnanaba remand pirakibani haire Nakalamarom da November 12 da prefak na athaubasingi nexting numit pangthokadori namidasida makal amadagi arau kumai tawbigano yumthong kudingda maira katpiyu prefak
Kumsing lising amaga sampan umbuta nipan ki November taragani thoigi ayo angan bada kamengi laimarok ta leiba People's Revolutionary Party of Kangleibak Pribagi Transit kiem amada CRPF amasung Manipur Police ki aponba force amada kangaudana landarak tuna kiem adu leiba Pribagi atauba ayakpam Diren LS angam Sagolban Tera Lagurakpam Laikai amasung Forai lepam Kavikanta LS Laimu LS Laingam Sarma Sagolban Maino Lairak loinana transit kiem adu da punna laiminnawa PLG atauba Pokrambam Gambir Singh Singjamai Maka Naurem Laikai Hariba atauba asina Transit kiem maduda sanglakliba combined force adugi mayokta akan balanteng chatharmlaba matong Thawai na fonta pi khipa thaudok amadi kumsing lising abaga sapan marfuga magagi November taragani thoigi nabidang waramda Kabo waksing daliba sugar factory ki complex manungda duty taba security ki makota party asigi lusing purel RK Kulusantra Elias Loya tabu lai kita berthaudok loidan leiba ki mangki bading tamba hanjin na bali sangsin satharak liba ningtam jawal lanthek asiki damakta thawai na pontha pi khraba athauba athaubi singbo ningsing dana kumsing lisinga baga sapan hombo drama bange November taragani thoidagi Red Army prepagna leptana phangthokna lakpa athauba singi ningsing nomit handaksu lakliba November taragani thoi lisingani kunni thoi thangjuna beta leibak miyam ga loina pangthokani haina aina thengraba Manipur gi lalhaulo People's Revolutionary Party of Kangleipaki Sarge the affairs publicity and propaganda gi thaupuriba leibak ngakba luang na fresta thadoropa cherol asina haire Indian democracy ki marumda ngasi phawba sahi umbudra humdoi chumna kanglai myambo sudat na hetpiduna hingbagi mamal yahundana minai nai thangi poncherol da namsinduna dhambire India ki democracy di corruption aran ba tawbana khulengba asumba wai leitaba mara leitaba mi bo hatpani mioi khojo kharatagi ningtambani tola tharaba miyam gi oiba ningtambana te Normally India sumasit kya thona kai pai basi soi drabani housing India ki ate state singda irang leitaba karamba state pa yauri bage Kashmir Punjab Bihar Jharkhand Uttarakhand Uttar Pradesh Odisha West Bengal South India da amadi Northeast India ki state singda maribak maning tambagi ihuna India pumba bom nongmai ki makona nakong singja ayaire Sasinaba adhar paraga Manipur da sanglamba Myanmar masa ama loidana mahaput tengbang lamba mioi ama Assam Rifles na fare Laikidaba mioi amagi adhar faiduna Manipur da leiramba Myanmar masa ama loidana mahaput mateng banglamba mioi ama sakpi karong da leiba kuntraga tere suba Assam Rifles saluk force na faraba matungda sakpi karong police station da sinarakre hiramasiga mari leidana ngasi hanba Manipur Rifles officer club ta pangthokiba paugi mifam amada DIG intelligence range 2 Ningsen wargam na haikibada Haukiba November tarita sakwi karong taliba kuntraga tari suba Assam Rifles saluk post na miyo ani kuljang road tagi faraba matungda sakwi karong police station na khusinaraki faraba miyo adudi lenken mang mate sahi kun gataruk laifam toifang bless Myanmar dagini mangna lising ani taraga mapangi methada laikiraba haukolan sahi kuntraga ni fan apokba Thongkho thang laifam kheljang village sandil harba miyo asigi adhar parga holkholan saraga Myanmar border lanthuk lansin tawduna Laloli tiki khudong jaba laurum bani makwa thabagasi pangthokpada mateng panglamba mioi aduna lineman thang baite sai kuntra apokpa en gamlet baite laifam sarung sing village dagine faraba mioi animak asi CGM da sandil da puthoklaba matungda aingoi ba thabak lakhut ba hokre anasu mahna pawmi singda makadana phongdokhe Sensa tumja tawba mioi ani anti corruption cell na fare Pension fanglaba mioi singda pifam thokwa thage pension ki senpam pithokfige cell Piyon haina demand toromba Treasury Office Impal ki official ani Vigilance and Anti-Corruption Cell na fare faraba mioi ani adudi singjamai singham athak namairakpam laikai dagi Treasury Office Impal the Junior Account Assistant oiba Nongmaitem Bijoy Kumar sahini phuga humdoi apokpanna basandra amasong Kangpokpi district ki manung chanba Cycle Police Station konba Dangland Village dagi Treasury Office ta Military Pastor Assistant Staff foina leiba Lanmintang Lord Jeb sahi yangai gataret apokpa haukosi Lord Jeb ne Makoi ki madakta Pastor amana CM Secretary ta leiba Public Grievances Redressal amasong Anti-Corruption Cell da wakalakpadagi Vigilance and Anti-Corruption Police Station Indian Penal Code ki section 120B ki makada FR amalokatuna thijin ki bagloina mioi singadu fagat ki bane Vigilance Anti-Corruption ki SB na thadorokba cherola bagi matungina Pastor amana wakalaki badu Vigilance and Anti-Corruption ki SB da refer to bagloina na November ni panda case am arrest to bagloina na ngasimak mioi ani du fagat pagam ki bane Si Minister Ian Birin ki ani subalingak lakiba matung senja thumja tawdana ba akan ba warning to bagloina na Vigilance and Anti-Corruption Cell am hangduna CM Secretary ta mathaw to holaki bane
हारिबा सेल असिना सेंजा थुमजा तौबसिंगी मथक्ता मखादना चपचाब एक्शन सिन लखुनदबसु होनरी हंदकी तौदोक असिना सेंजा थुमजा तौबसिंगदा असौबा पारा अमा तंबीरगनी मरगसिदा गारीना तखाइबदा मियोय होम सिरे वर्कशॉप मॉडिफाई तौरिंगै गारी अमदी ड्राइवर पुलिसना फारे मियोय अहुम अदुबा थोमलमलगा कना थौकिबा थौतोक अदुगा मरी लेनना पोरमपाट पुलिस स्टेशन एफआर अमा लौखटपगा सुमोदो केस तौख्रे एफआर नंबर 299 क्रॉस 11/2022 अंडर सेक्शन 304A/279 IPC की मखादा केस अमा लौखटलबा मतुंगदा ngarangdagi पोरमपाट पुलिस की कांगबो अमना CCTV फुटेज की मखादा अकन बमोंगदा खुराई एरिया कोमलंपाक इम्फाल ईस्ट की अकोबदा थिजिंदुना लाखिबने कोपना थिजिलबा मतुंगदा गारी अदु उखरुल तुनियमदगी एस सोफई सही कुंट्रागा तरेट अपोकपा WS निगोनी हाइबा खांगबगा लोइना मांगना थरोगलिबा टाटा टेलीकॉलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर UP32 DN2031 नि हाइबा खांगले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की SP की सुपरवाइजर मखादा पोरमपाट ओसिना सथरकिबा थिजिनबा अदुदा एक्सीडेंट अदुदा चेनरिबा गारी अदु अयांगपली रोड लेबा वर्कशॉप अमदा सेमदोक सादोकना बहोनरमबदगी सबसाना खांगबा ngamle अना पाउ असिना मखादारे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिकी मरउइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबीद्रिबसना सब्सक्राइब तौबीरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमखाना थागसरी